Kani gadega Pati CCTV. Hadian baka Meghalaya Energy Corporation Limited kamsyam lala ban pendap ya kejing tungkam mi kisamla bat kirang ba hakakam jugali jong ka phase 2 ka blakot ro kejing aipor ka bakatsan skilenter hadne ka sngi ka karsan tade ujemang ka khon new trap National Awakening Movement Youth Wing kala berngem man pelong da kejing ki halor kejing kensting jong ka nikatnat sambording ka jilla habakran hakinong pathai ko bor ka jilla hasilong press club kinong ilam jong ka khon new trap National Awakening Movement Youth Wing kilong banakalang jong ki kiladap aipor katsan sngi ya ka MECL bantung kamno ya baro kisamla bat kirang ba kila pendap ya kejing sya pentebet hakam jugali handai watla kejing aipor kalakon nakalang ka MECL kamsyam la pendap ya kini kejing dawa kumta halor kani ka kam nakalang ka khnam Youth Wing hakat kandai tarik mentau benai jemang kan sa syong je lang biang bat ban perkhat bat penbenai kejing yaki halor kani kejing dekot tarik kam jong ketnat MECL ini ka kejing berbor bat nakalang ka jong ilang boro but ngira ya rai bagin bodo hoy ka jingelang pramo ka sur ka long ka sur jong ini jugali ki basakta jong ini long ying long sam basakta akale jing saman ben tingin hapan pelong na ka jingelang jong baro lang ki jugali na baro hoy ka Meghalaya dari po Chantia na Wisconsin Hills po Garo Hills kumju na ni po sor bar kapsar kumju bang ni kendu lang hang thia po mana student haka khatwei haka khandai tarik takkan kali kasi soalnya kawan-kawan hakapor kanway baje step hakabang ini tei ini perkat ini keren ya kai ke bangin sim ya karai nak tu nak dihapan sim ya kala jadi nanti coba jeki nak juga kaseng ni kuat ba kadang ka kandai juga sur yang pai jong itu iba siam ikan kajinge bangin ya penbor ke misial ban aino kham kloi kini ya kisi tukam sekini iba dihapan yo ikan di kadi ka jukhat di press conference kadi ban pentim sya barok itu ki jugali ibang patyo ya kasi tungkam ba kini apa irenti ha pok mana student ha kakak kandai tarik ha kapor khanoi buji step nang ba video banyetai banyetir ya kai perkat nang ni semat Kani gadega Pati CCTV.